Bose turiyo muri ya Christmas kandi narabagiye ngo izuba tujaguze Sunday ya rukundo, Sunday yo kundana. Tindi kumanya uko tebekana iso mutima gwawe kureba ngo wagweza mukama w'Yesu Kristo yaza kuzarwa. Yashanga umutima gwawe gutebekene gwijwire rukundo, gwijwire kushemererwa ugutegereza amazarwa ge. Of course program ni Msimanta kandi ni clear mpaka shaitano ninyi kwine twinire binzo program eji twine kigambo cyarahanga ningashegiri yitwizoberi twino bujurizi twino mushongozi wa gospel kandi of course nanabagambire ngo ngweri izuba nebiro mnana y'ukwezi ku 12 ni Sunday ya kabiri mu kwezi ku 12 bantu mwe nimba bazirahango kuturinda ku rugo ko kubanza umwaka mpaka tukasubwire twina magara marunje. Of course inabatabasize kureba ubwirobu nambweno nishasha neka ya kakobo ku mayishwe nkuru aragiro magara genseji kuko of course rahangane byakubashazire mukandi of course rahanga yasharamu toyine cyo rukakanza mwena babasize kutwarwa abagiro nk'abakundwa babo dushasha nimwe kandi of course nanito rahanga barinzire ku rugo bwiro mwako gutsiriya bahurire. We don't take it for granted. Mukama tuberire murungi mukama yatubera mukama twabasa kubaho twina magara marinzi nuko tuje ati neceka cy'icengiri ngasheceka cy'ikigambo cy'izoberi kandi of course twebembere Reverend Anderson ahimsiwe ubwo ni chaplain Large High School Bujaga abanyabujaga twabakora abanyabujaga mwe barekunda TV West wampara yona. We love you so much. Mwene Reverend twakushemerwa kandi bari no kwisha bari munonga mukama simwe munonga nanya nashemerwa kubaha ubishemwe clear kandi okunyakira mu studios za TV West mu program ya Msimanta. Amina. Ninza kushaba ngo tutwara umushara na bwanyuma tugumize na program kare katushabe mukama rahanga tatito ushoboroza ubona tukusima munonga haguburunje bwawe n'imbabazi zawe ebyo tugirira butosha itwe kuturinda ukatuhereza umwisyo ukatuhereza amagara mpaha twahiko mu kwezi ku 12 esande ya kabiri rohanga ubushoborozi bwone cyo tukitwara tutyo no kusima kuhereza kitine sabo burunjo bwe kandi tiyo tutekatekera kuza umumazaro g'umwana wa Yesu Kristo tweshengereza ngo gumene ito twebembere n'ubwiro bwe tubuhike muje kandi tushemererwe mu program y'iki twaje kukwasa twebembere kandi ikigambo cyawe nabo mugishogo nahebwa okubasa kuja mu studios za TV West. Nkoko babagambira Reverend Anderson ahimsubwe chaplain Large High School Bujaga kandi eriyo mbusaba dikoni obwa Bujaga akigiko nari nimpereza nana mukamanje kandi head teacher obishimwe Moses Nzaro kandi tiyo ntereza umurumo gwa rahanga umwishomereryo. Izobere najero mugisha ngo kubagana nabantu bari kutureba TV West kandi abwe bigambo bukuru munonga ebukuza kututwara bikatwara no kutahaje mu Christmas twetekatekire turije tukabasa kwakira umwana wa rahanga Yesu Kristo mukama witu urukuza kutuzarwa bene bigambo ebinanye ndango tubaganeho ebigambo ninja kuba nibyemerera umubigambo ebyo munjiri ya mukama witu Yesu Kristo ngo kuyahandikirwe Yohana rukwera ishura 15 bwambe ebyo nibyo tukwija kugendera munaza kubanza mbashomere imishororongo enayonka dero eturetere okumanya kituriyo ntuzamu kandi tuhabure umukira hangara kuza kugamba nitwerizo Yohana ishura 15 umushororongo ubwo kubanza okuzahagwa kana negamba ebyo muzabibu gw'amazima najati nyowe ndiyo muzabibu gw'amazima na tata niwe muhinji buri itaji eriyo murinye eritana byana artemaho kandi buri itaji yani byana
arisharira ngo rukizeho kwana hati mwaheza kushemezwa ahabwe ikigambo iki nabagambira mugumo murinye nanyu murimu nko kwitagira ritabasa kwana byana ryonka ryaba ritagumere hamuzabibu nimwe nikwe mutarukubasa mwaba mutagumira murinye mukama wita simu ebigambo ebi nebigambo bikuru munonga kandi ubishemwekiriye ebigambo bikagambo ya Yesu Kristo wenyine ebi nebigambo bya mukama wita Yesu Kristo ariyo nabigambira entumwa ze hakaba hasigara entumwa 11 ahari 12 ahabo kubo bwirobwe Yuda akaba yahereze kumurugaho yagiriye kumurebya yagiriye kumuherezayo mbene akayasigaza 11 bakaba bari mu kicenge cya ruguru bwanyuma bari kwetekatekera okurya okuhingurwaho Yesu Kristo arakuza kuhebwayo okufera abasisi yagambira intumwa ze ziyabirayi naho kandi intumwa ze hateze kuturu presentinga hati nkitwe abari kwicereza mu Kristo ebi nebigambo bitu akabigambira intumwa ko hati nebigambo bitu abari kwicereza mu Kristo yabagambira ebigambo ebi ari kubagambira aha munguwe n'umuzabibu ogw'amazima ikigambo ekyo nekigambo kikuru munonga kwako banagamba ngo umuzabibu gw'amazima icyo nikwereka ngo hari nije muzabibu yakubasa kubetari y'amazima icyo cyonke icyo kandi umuzabibu akaba nakikozesa twakoze mu rujungu ikaba erinka metaphor it is metaphor nekigambo no kushobora kukozesa ikintu kushobora ikindi kintu ekitari cyo cyariyo nagambaho mbona nagamba umuzabibu konkanti ija kushanga ngo hine kinde cyariyo nagambaho tarakumanyisa muzabibu ko gumukishaka yagera ati nyowe ndiyo muzabibu kandi umuzabibu ugwamazima ombisirayiro mbona ko obwe yabe nagambira ebigambo ebyo ekitwa kweta biblical times umuzabibu kikaba ikintu kirye ekintu cy'amana munonga kandi kirye cyo kureberaho hari cyabire kibane kimanyisa umuzabibu umagaraga bisirayiri n'ikintu kikuru nambweno hariho umuzabibu babiri mbamanya ogwabire gwagambirwe na Bisaya arikugamba ha muzabibu arikureta ebigambo byarahanga ariyo nagambira abantu nahurira obusazi ahabwa abantu be abo yakunzire kumuhemuka haza kwebe nagamba ekyo yakozesa umuzabibu nabwe washo Misaya ishura ya 5 kurugamshuru ngo kubanza hariho story tinkuza koze yo kugishoma ko kananyenda ngo abakubasa kaba batureba ahabwe ahantu bija kwija kugeshomera ukabasho Misaya ishura ya 5 amushuru ngo kubanza no gukora tawaho hariho umuhandiki byariyo nagamba nagira ati hariho munywano wanje owabire ayino umusirgo gw'imizabibu nawe nagamba ha muzabibu konko muzabibu wayo nakugambaho hine kinde cyariyo namanyisa yaja to muzabibu ogwe omushija munywano wanje ogwe atakatebekana umusirgo gw'imizabibu kurunje munonga ati yahinga umusiri yaguboneza yagwihamu ebirofa byona yayihamwe amabare yihamwe binyansi omusirwe yagwaraje yagutebekanisa yagutekamu ebirisa byo nebyabere byetengwa omusirwe yagukoraje bwanyuma kwereze kumanya ngo gwaterera yatire munamizi ko kugwiterera gona yagenda yarundo umuzabibu ogwabere nugukira yo burungi omuzabibu yona ngo umuzabibu yagureta yagubyara muri icyo kibanje omuzabibu ya expectinga ngo umuzabibu nugwija kwana nugwija naija kuba nanyuka yaikana extent yo guziterera n'amabare yaguziterera amabare yagutera horugo yaguteka muno munara yateka muna n'abarinzi abaro kwija kugumana barindo g'umusiri ngo hatari kwija kugire kija kugutahirira yabente yabembuzi yabe bitahiriza byona ya expectinga ngo umusirugu nigwija kumwiheramu emizabibu ngo kuyabira nakiteka teka icyabiriho no kimanya kuyagire kusyabwiro bwo kwana umuzabibu gwaye ni ebyane byo mu kishaka gwabara kurete emizabibu ngo kuyabire naje expectinga
mbwene akaba nabuze kibuza ati bantu mwe abari mu rimbo mu ngambire ekinde kintarakorira umuzabibu ogu ekinabire nshimire kuba ngukorire niki ati mbwene kinkuza kukora atati nyowe naza kuyaho urwo rw'amabare naza kureka ebinyamisho bize bigutahirire bigurobatire gucweke guweho ahabwo kuba tuguranire ebinabire ningugenderire ngugwane iki nekintu kikuru munonga umuzabibu ntubasito butagwetegereza nkakunu munonga akatukuchera kugihinga konkite tubine ntoki nyanya nangu nshanurize na nurutoki kireyo omuntu okahinga urutoki rwawe ukareta ikitoki cyo rukumanya ukagenda ukacoka omutumba ukagenda ninyendo omutumba ogu katugere ngo twagwete ogwakibuzi orukumanya uti omwaka guru kuyija nintayirwa mazara ninga tatazara ndiyatema mekitoki okara okata mu buri kimwe aha muhero ki nyoko zara cheza kuyija ukiza kutema ekitoki cyo kubanza ukashanga ekitoki ry'embiri okatema ekitoki kya kabiri naye kabe mbiri okatema ekya kashatu mbwene ukakora ki abari kutureba omushaheji ninteekateka buri omwe aine ekyari kubasa kukora aha musiri ogu ogwo akagira ati ninyija gwanje ninyija kuyaha amabare nyiyeho orugo nzibire n'enjura kugaruka kugwamu mwene kuyabe namarira yagira ati hazoga omusiri n'Abisirayiri enju ya Isirayiri ekangomera nkaba ninje expectinga kurugamu ekirungi haragamu busharizi nkani je expectinga kurugamu ebirungi yabambi yanshobera yantama mbenu ninja kugirgaho hata Abisirayiri omumitima yabo omuzabibu ogu bakabanu bagumanya hariho omuzabibu ogutarwa amazima mbwene ayo nagamba nagira ati nyowe konka nyowe ninye muzabibu gw'amagera ki gw'amazima niho yatandika nabagambira ati nyowe niyo muzabibu gw'amazima ati na tata niwe muhingi egi metaphor nigezaho kushoborera enkwatanisa ninga relationship eyitwine na Yesu kandi na Ruhanga ishibona nagira ngo tata niwe muhingi nyowe niyo muzabibu kandi imwe muri amataji mbene yagira ati amushorongo gwa kabiri yagira ati buri itaji ryona eri kumanya ngo ryo murinyi eritana byana aritemaho namanyisishe tata agira ki aritemaho kandi buri itaji eryane byana eryarisharirira ngo rikizeho kwana umushorongo ko gwa kabiri ko kuza kugwetegereza je no shanga ngo hariho ebyana ebyo muntu orukwikiriza ningashi itwe abikirize Kristo abari kutambura mu Kristo ebitushemerere kubana twana twine byane bitushemerere kubana twana yine byo kuba no expecting wa mukubokozire nko muntu orukwikiriza Kristo mbwen ebyo byana biruho kandi nawe bahandikire omukitabo omunambwe ninja kushabakere nija kuba wabitushomera ambagaratiya ishura ya 5 omushorongo gwa 22 yaja buri itaji eryo murinyi eritana byana eryaritemo ebyana byo nibiya abagaratiya ishura ya 5 omushorongo gwa 22 tumaze twetereze byana ibyo byariyo natugambira ebyo muntu ashimire kuboyanire wabo ryo muri Kristo Abagalatiya ishura ya 5 omushorongo gwa 22 byo moyo nibyebi yes okukunda okushemererwa obusinge okugumisereza embabazi oburungi obwesigwa obucurezi nokwerinda mukama wita singa munonga ebyo nibyo byana ebyo mwoyo mutayi wita okutureba eshayeji nyenda kumanyisa ngo ebe byana byo mwoyo mbabu expectingam korawe ori omukurasi wa Kristo okabatizibwa oyinizina ryo bukristayo oyeshemerire kuba noya nebyana byo mwoyo wabo tarukwenda okuretera owakuhanjire okura nobora koreki wakubiro kozire ahabo kuba ineki yakuhanjire yagira ngo ebyana ebyo mwoyo nibyebyo okukunda
kiriya tori kubasa kukunda wabo tari muri Yesu Kristo ahabo kuba Yesu Kristo n'umwana wa Ruhanga kandi Ruhanga natugambira ngo nuwe rukundo nasima Ruhanga ahabo program yeji ko abantu utandika watugera ngo turi Sunday ne Sunday ya rukundo haza rukundo eryo n'izina rya Ruhanga wenga aha kubizina rye nagira ati nyowe ndi rukundo icyo wacurra oguma mu rukundo no waguma muri yoha omuranga na Ruhanga nawe akabona kuguma mu ruwe ngwe nahayaja waza kwane byana ibyo mwoyo omuri ibyo byana icyo kubanza ni cya rukundo wabo tine Kristo toro kubasa kugira rukundo ecya kabiri yagamba kushemererwa okushemererwa okashango ryaho y'ubusinge ushemerirwe na nabantu abo twire nabo na nabantu abo Ruhanga yakwire obori yo mwebembezi obo bebembire bashemerirwe niwe ninga abantu ko kuretwa aho baronda gukutora gubura hari cyo umuntu ashimirire kumanya ngo oyine kuba okushemererwa nakwe ni kimwe umbyana byo mwoyo ebi Yesu ariyo nagambaho ari kugira ati itaji eryo muri eritari kwana byana eriyagira ki artimo oshimiye kurebeka ngo omuri we harimo kushemererwa ashimiye kuba harimo ubusinge oyino busingira n'abantu abo twire nabo oyino businge aha mu rumo guru oyino businge na nabana bawe na neka yawe oyino businge na bakama bawe abarukozesa abantu binge nabashara amagera ati nyo kandi kugira ubusinge atapana shanga na burishayo natakure entaro nagezeho kurebeka ngo abantu narwana nabo arya mwe nagira ngo ashimire kuba hariho obusinge hariho kugumisiriza abantu baremwe kugumisiriza omubirebi noshanga umuntu no wishemwe no murokore koka hagira katera hagira icyatahumuka uburokore bukomera izo umuhura ryo nawe najabira rumbande ariyo narondoko ngo naronda amagara manyo umwana rwiratarire mbene hati nawe umurumbavu umuhuro nayitorora abantu baremwe kugumisiriza ugumisiriza nacyo ni kimwe umbyana byo mwoyo yagira ngo harimo imbabazi kugirira abantu imbabazi ukareba umuntu ukareba rukubi ukamugirira imbabazi icyo nacyo wareba nikibasi ko muriwe umanye ngo icyo ni cyane cyo mwoyo icyo ni Kristo arikwenda harimo uburungi ubwesugo umuntu nakwase ikintu hati nyinshi akarusha ngo umuntu nujye tunyowe ikintu kucimanya kandi urahira otekaho nango nachabasi kogira uti leto wabiraro mwe noreba umuntu ashobirwa jya tungwe no hati cyabire kitiyo reka kare byo tubiryo takira umbwese bwo mbantu obucurezi abantu bari okucurera ko baremere mbwenu ibyo byona na no kwerinda ibyo byona rebya nabyo mwoyo mbwenu yagira ati hatwa ko banagira ati umushoro mu gwa kabiri ariko jya buri itaji iriyo murinye eritana byana artemaho ati kandi buri itaji iriya ni byana arisharira ngo rikizeho kugera ki ngo rikizeho kwana ecyo ni kigambo kikuru munonga kandi no bukiriti kiri mu kweshengereza no chura there is condition hati iwo ryitaji konka wareba ngo tukwana obutana byana haza no butakore cyo shimire kubokoze ngo kutwabireba ibyana bimoye ukashara mu gukora ibindi nabyo biruho umbagarati yarugura muri 19 wabishoma no bishangaho byingi ebyetengo byo mbiri ebitukuratira obushambani oburogi obwisi obwangani ebyo byona ko kushango ryecyo kibani kimesa ngutoro kwana byana mbene condition is buritaji eryo muri Yesu Kristo rishimiye kubandyana byana ryabarata kwana byana ishe naratema kandi buritaje ryana iryo narisharira ngo rikizeho kwana yajya tati mwaheza kushemeza ubwa ahabwe kigambe iki nabagambira mukama wita simwe ahabwe kigambe iki weno rero natureba umushahezi ikigambo cyaranga cyagera ngo twahereze kushemezwa aho kwa twahereze kumayishimije kubana tukora mbwene tukore ki ahagwakana yagira ati muguma murinye nanyo murimwe ngo kwitagira tabasa kwana byana ryonka ryaba ritagumere ha muzabibu nikwe nimwe mutari kubasa mwaba mutagumere murinye mukama wita simwe condition nemwe yonka okugira ngo bantu ba mukama twine kuguma umuri Yesu Kristo twine kuguma aha muzabibu twine kuguma famira haruwe
akabasa kutukozesa akabasa kuturetera twayana ebyana ebyo birungi kandi biri kubasa kugumaho ebyo bitwahurira mu Bagalatiya ishura ya 5 umushorongo gwa 22 ebyo byana byo mwoyo okubyana ntekwaguma mu ruwe araho abere yampire cyo kureberaho yagira ati ezempazi ezoru kureba empazi abanyankore twe n'abarukuru nyankore empazi ntuzumanya empazi wazireba ziyo nizigenda niziba zine kishwa aho ziri kuba ziriyo niziza mbwene kuzi kuba ziriyo mu muhanda umwe nizitambura empazi eri kuguma mu muhanda niyo eri kwika heru kugireta aheru kuza konka obwene buhika empazi zimwe zirgo mu muhanda zikika amaziza nkoko mu mborera aho twizi turi empazi ziri kuzokwe kirenye nakugambira ngo eze empazi niziba zitakiri empazi hati nizihinduka zibe ziba rukwete nkirwa ezindi zirgo mu muhanda ziceza kurgo mu muhanda zitahombije byembuzi ozishanga zitahirira makaga abantu okiboryaho ohuri empazi zatemba hura zatera mbwene mukama weka ninga mukama wembuzi ecyari kukora nayimuka ahembo mu rugwe eze empazi zone zargo mu muhanda ezamutahirira ezazosya mbwene ziri kuguma mu muhanda ninga zabazija zireko mu muhanda ezo nizo ziri kugumizamo zikagumizamo nangu nazahika nk'amizi urebeze impango zakoraho urutindo zayarra ezindi zaraba hasi mpora eziri kuguma mu muhanda nizo zigumizamo zikahikaho ziri kuza ekira cyo nkishanisibwa na neki otari kuguma mu Kristo tine cyo kubasa gukora nangwa mushorero ngo aho gwa katano ogwakana nagumiza mu kwitagira tabasa kwana byana ryonka yaba ritagumire ha muzabibu niko nimwe mutari kubasa mwaba mutagumire murinyi yaje ati ninye muzabibu nimwe muri amataji oguma murinyi nanyo muruwe ogwe nuwaya nibyana bingi aha kubanyowe ahuntari timwe cyo muri kubasa gukora bite cyo wacura agwambwa yati omuntu kwabatagumire murinyi anagwa nkitaji kandi ayoma ago mataji gashanguruzubwa ganago murro gasya hati nizampazi estara kugumamu zaheza kugera ziti zatoroku zazombije byembuzi mukama wekiju ecyara kukora nahembo murrogwe izo zose ruhanga tugerere mbabazi bantu ba mukama abikirize Kristo tukamuhereza amagara gitu ababatizibwe weno wiki owabatizibwe nchimanyisa ngo ryo mukuraso wa Kristo nico yeterwa mu Kristayo twine kwane byana cyemerere kumanya ngo twine kwane byana kandi byanebyo ebitwaheza kushomerwa mu Bagalatiya nane birinkebyo ebyo rahanga atari kubizibara nibyo byana byo moyo kwera mukama wita simwe ngweni yagira ati ninye muzabibu nimwe muri amataji ejitureka wakora no kumanya relationship yoyine na Yesu Kristo ogo ututegerize oriyo naje kuzarwa ututegerize tiyo nzo mu Christmas koko yo nozo mu Christmas toru kumanya wotegerize niki nikakwate cya koyine nawe akakata koyine nawe no kugira ngo uwe no muzabibu ibo ryitaji kandi ubwo ryitaji oyine kurebeka ngo waguma ha muzabibu waza kwane byana ebyo ebitwareba bikabona kurebe ko muriwe nabandi bantu bona bakikureba bakamanya ngo kwe ogu no mwana wa mukama bakamanya ngo ogu kwe arimo bwa ruhanga bakamanya ngo ogu kwe no muntu wa ruhanga ogu yajunire mukama wita simwe ekindi cyo kureberaho nacyo kiyo mbiburumu ekiri kuhamisirizaje ngo otagumiro muruwe tine cyo rukubasa gukora aha bwawe nkiwe aha bwanje nkanye nantagumiro muri Yesu Kristo tine kindi kubasa gukora koko wanosho mumbya handikirwe omukutandika honga nicyo kureberaho cyangwa umunonga ruhango gukuyabire nahanga bintu umbwa ruhanga bwe akakozesa ekigambo Bible netugambira ngo akabara giye ibintu bigera bita ibintu bibaho
mbwenu mu kutandika kuyahangiriye enyanja akahanga ensozi akahanga ibyo byona bwanyuma yo kubaho ko kuzamushororo ngo hato gwikumi oreba naragira ensi kumera ebinyansi ekamera emiti ekamera vegetation yona kuyayenzire kwanga ebyo yaragira itaka mbwenu mu itaka ibyo byabanwe byahangirwa amushororo ngo kwa 20 kuyayenzire kwanga ibyo mizi ebyenyanja eminyongororwa nebindi byona yaragira amizi ga omumizi ebyo byabanwe byahangirwa ebyenyanja byabamu eminyongororwa yabamu ebintu byo nibyo mizi yaragira omumizi nimwe byahangirwe kandi agwa 2007 na mukaga 2007 kuyagire kuhanga omuntu Biblia netugambira ngo omuntu kwakamuhanga omukeshaki omurahanga nimwe twahangirwe mbwenu hati ebinyansi emiti gwaza kugumaho gwaza kwane byana ebinyansi byaza kubaho bikazara bikaguma birye ebinyansi nibitekwa kuguma mu itaka omubyahangirwe ebinyansi ningo omuti gwarwo mu itaka okagukura okaguteka harobaju gwarwo mu itaka okagukura okaguteka harobaju haza kwa ekiro kimwe na n'ekiro kya kabiri ogwo muti nigwija koma niguba gutakibasa kwana byana niguba gutakibasa kuzara nicyo kimwe n'ekyenyanja wakiho mizi omucyahangirwe kuba ahabo kuba mizi nimwe cyahangirwe wakiho mizi okakiteka hankungu okakize dakika 15 ekyenyanja ekyo ningo munyongoro rwogwe nuja kushanga cyafiri nicyo kimwe na nitwa bahangirwe mu Kristo itwa buyahangire omukishani cye ruhanga nagamba je tirika twango umuntu omukishani cyitu nikibani kimanyisa ngo toyine kindi cyo rukubasa gukora waza kugumaho okwiyaho okuguma mu rugo mbwene yanagira timwe mugumu murinyi nanyu murimo tarone nicyo kweshengerezaho ecyari nagamba nakimanyisa kandi yati nyoni nyemuzabu ogwa mazima ninye ndukubasa kwane byana byenyine ebishikire ntakubasa kwane byana ebyo mukishaka mbwene nimwe mugumu murinyi mubase kwane byana kandi mwaba mutagumira murinyi timwe n'ikimuru kubasa amushoro ngo gwamushanju omungiri ya Yohana amushoro ngo 15 yagira ati kandi kumuragumu murinyi nebigambo byanje byaguma murimwe ati kimwe kimurakore mushabe kimurukwenda cyone kimurukwenda kiri yabakorerwa kama wita simwe cyone kimurukwenda ecyone kimurukwenda mwaba mugumiro murinyi mwamwikirize gumaha muzabe cyone kimurukwenda imwe mukishabe ruhanga iteka tekere kukikora obano nda school fees z'abana bawe iwe chebe mukama soronga zogumiro muruwe naje kukikukorera obano yenda makago kutebekana gumagariyo mu buteka iwe cyora akore gumumuru mukama hazo mushabe naje kukikukorera yagira cyona tiya segregatinga teje tumushabe bina nabire bino mubireki yagira ati kumuragumu murinyi condition just no guma muruwe kumuragumu murinye nebigambo byanje byaguma murinye imwe mushabe cyone kimurukwenda kiryabakorerwa ati ekimbi satata kikahamya kumurya beji banje nimwe okwane byana bingi mukama wita sime munonga ebgambe byo nibyo binabanye ni munonga ukongera ngo tusharinge ahabwizoberi ahabo kugira ngo turiyo twetekateka okwakira umwana wa ruhanga kuzarwa muri itwe tumanye niki aharitwe twineka kwate ki mbwene wabo ryokwe otegereze namani orukumanya kakwate akoyine nawe tutakamwakira for the sake okuteka tukarya tukanywa tukarwana tukasinda tukazokwe kureka tumanya kakwata kutwine nawe naye nangwitwe ekiturakore tugumo muruwe nawe agumo muri itwe tubase kwane byana kandi byana birungi ebero kugumaho nimbendeza imbabazi za mukama
mukama kongera kubakwasa nimbendeza oburungi bwe nimbendeza okubajuna nimbendeza okutambura nawe okumanya ngo n'umukama kandi utushimire kuteka amasiko gitu tukabona kwa nebyane birungi twaba turi mu nzeri mukama agume nimwe amina stengere mu cyaro Reverend katshabe mukama rahanga tatitwe obushobozi bwona nkongera kusima munonga ahabwe kigambo cyawe cyerizoba kandi kiwabagana nitwe iwe kugira ngo niwe muzabibu gw'amazima obutushimire kuteka amasiko gitu obutushimire kuyikiriza obushimire kuhereza byitu byona dero niyo katuretera kwa nebyane birungi ebyana ebyo businguzi ebyana ebirumo kukunda ebyana ebirumo obuhanguzi no kugumisiriza ebyane ebyo bitushimire kwana ebyo moyo rukwera webarera hango bushoborozi bwona ekigambo cyo cyabakiri kikuru munonga mbweno kitematemero mu mitima yitu rango bushoborozi bwona ekigambo cyo cyane byana mu mitima yitu tongere kumanya no kwimbisa no kukoreza kitinisa kandi obusinge bwarahango burengero kwetegereza ko muntu wena buturinde twena abari hatifa barakureba tongere kumanya ranga witu no kumukunda no mwana wa Yesu Kristo kandi umucyagwa ranga tatitwe rango mwana rango moyo rukwera gumenitwe twena gutwebembire n'abatebekana saba programeji kandi gutakaturgaho hati nebiro byona amina yabare mnonga Reverend kandi twasima ahabo kwijja kubaganaho nitwe ekigambo cy'ikizobere nyina kusimye watambara nitwe kandi umucweka cy'ikizobere cweka cy'itu cyengiri something beautiful umu Yohana eshura 15 n'umushoro ngo gwamshanju wikiriza Yesu akajuna amagara gawe wikiriza Yesu akategeke byawe byona umushoro ngo gwamshanju no kugira ngo kumuragume umurinye n'ebigambo byanje byaguma umurimwe mushabe cyone cyo mu rukwenda njija kubakorerwa this something good kor kuboryo muri Yesu noba no manyange byawe byona naza kubikora no byakucererwa bita ebyarhanga byo byino bwire bwabyo utakatishaberi izoba nyinshi akaruka kitegereza kikaburo tunyowe nabirugaho iwe kikurugiro kugomiseriza ko kutwabere bo mu Galatiya ebyana byo moyo tugire kugomiseriza wagire kugomiseriza no hika hacyo rukwenda